Abusuafo mumi entie odie emra he na satimli ga wife muni maguro disa ye obeti wanso na pamfo e na asole chese o masole waka e wo Naana Donkor ata ene na abusua so muntie wo mai timli ga wife fo ni mbonifacho asembe ni enkwale ya manu so nyina sa to nyama bi ni ya so nyama ni ya no so sogum wa duro say sister I can say da bia uhuru bi ya sarwa papa koton adai na wo haji wo media no so sa wo ba da ba ya wo pese ba bia edom wo bia no wo do hu ko twitwi ni ati udi ana mo ka se bibia ba na mo ka bia ana chese mo nim nyansa ana bibia ba na mo ka bia na mo nya viewers ya wo ye ne ye jimi sampa e bedroom e bi kwan do be fa so media no ka to hu kunu ma bi what mo ya na wo kunu so achi sha enofo onko pe brezi afa mo won ka nyansa se mo fa nto adwum na wo ti media no so na wo chimi wo ma me so abubu aposa ahwedi enkom ene wo so di tire ho hwe na abeka so wa salam e ba ya lesa on pass em bin kan tira na wo ti media no so na wo chimi wo do ma me firi Ghana abedu abrochire mpo na ne ho niye wo ma me wo di ni firi Ghana abedura abrochire mpo atete ne ho atwa mpo niye ne ho ate wo di mentraze wo ma me ye from ma bi anye wo so ababa wo ya mapa wo ma me ne ye from ba bi anye wo so wo ya baba wo ya nye jen ne nye obeti wa dia no asanfo nko na mudi jen ne nya oba anya enko yie na be ma no rafo na odi ni di achi wo ba fa di free ni ti odi achi na ka be ma wo hwe ma me ne ma e wo so hu ma wo no ne be wo no mo da achi ani akwosisa we ya begu so Naana Donkor ma we kwa wa ma be ma no wono wansa ho akofo ba foforo na ma me sa wa wo ma kama se ya malumbu akofa ba foforo ye ka ho asema wo sole a wa no na mu da bia wo nim nyansa che wo bia wa na beta media no so say wo ba US foforo ma me ana wo te ne nchen anopa odu a wo se Naana kane ko jale ai kane ko jale wo se ma me medwa wo se sa ko jale te sa na ho bon wa na wo kan ewia dura wo sa so ta se that the girl say pu ai wo se ewia sa ba ma me ne se ko jale na te se o jale no pe jale ewia jale anwum so ni nyina ne nko yiye wati wo no na be ka ye adai ana wo ha adwene sa wo jale no pe jale ewia jale anwum ada ana oyekuna wa ba wa no na be ka ye wo se ma me bi one ne betna ye eti wo no ati mu sam sa atam na ne ho no atotole na ba bo ti ara na nse ye ho bo ofisa ma me no ya wo se Naana awu ka jale ai wo se sa ko jale ewia bo anu asafa Naana jale wo se me jale wo se sa ko jale ko jale ai ese ne ono ne mo ne le ti ai se tri o bo se wo ni na ka hu ko so sha atare ne ebi flat na moto justice for magistrate sa amotom shefo no na ote e wo no obeka cha santefo ne ze motom shefo obi a wo je internet so na o ti ma be se da motom shefo ai ayan kwasa sampa no ba we di ababa wa wo ye fa wa ke to ka ne system so sa de wo hwa awia wa ke to ka ne system Unsano to bomba mu to so ka so na we anu so nsuo abua beast o ma me ye fu aba Unsano to bomba mu what wani wa ye gide den sa sa ma ka sa ate ma so adai na wa di wo media no so sa asem bia woni hu go beka bi asem bia do ba ba tu o pesa wo hete be mu wa hete papa ya be ma wanya views no papa what ya kwaka wo so bi ba we sa asemfu ya nam sa wonyenye mu di ye nti obi eto ya de ma wo ma no em sa wonyem se ya asem bi bia kola beka bi na obi se ma kire wonyansa en wo de sa adoma de na dum no what abi bia wo beka bi bia wo beka bi en wa de se ma me no huru no jimifo wo to ahosiesie ba na wosiesie en wo mo so omo ba to underground supermarket na wo ye na omo ye me wanwa papa supermarket e na underground sankola baba no manu asoso nsu agum wa duro so omo ne gum no wa wuru mu beton na kofo to obi a folo no obi a foto ade mo ko supermarket akase foto bi underground wa de kura wa de ye ne ne ma no obi a nim to obi a to wo to ade papa ba na wonni mu aya wo be che nyansa o media no so wo wani atete US for the co program nyasa enkwale yo
abusuafo chese na etimliga wife ase underground supermarket na oye no obi anko no anko follow no me se mami underground ya okai wa mama kai TV3 mentor first C ana Andy ana hwan okurasi ni Samuel uso mo de nwom bi bayo amanda ase de amanda ground musician no panana na ase de now become a big star. I'm a grand musician and I'll become a big star every day now. Waka waka. I said, I don't know what they do, Obaa. Every day now, waka waka. I don't know what they do, Mama. Every day now, waka waka. Now I pray to God, oh. Now where God answer my prayers. Now I pray to God, oh. Where God answer my prayers, oh. Samara Sali, I said, Samara Sali, C and mentor. A very big thanks. Wow, we do sad no. Listening in a good comment section or what in a legal wife form. Almost Naana Donkor ata or underground musician and underground supermarket. Hey! That's legal wife for party as someone. Then I will draw the head then and the maconi good room. No hulu must have a Tom call for. Hey, more can someone just say. Sana na Donkor pa be disrespect ye mami akosia se wade most mo fa no ho ncha ne ne efa no ho ncha ne chena upon all warnings or de abre ni nua mercy say emu oni nsem hunu because na adwuma no ekofom team legal wife for abeka munti no na adwuma ekofom enti ama ni nua na respond to mo no na me se mo hu sa video ya makoma beto mo yam ama maja na life ama no se afekora na mbe soja esi ne so hey Sasa timwe enkwaka wo mo enkwaka so hu so atie o mu na so na ba ku pie ba esan echasa ne bontone a ko back door anasa wa be video fa camera si wanim na pa wo ma chaw no mu nya o life ma antisa na ye he a kire se wo kra na ti o mu ebedwane ejaw ko sa timwe o mu nya timketu o timliga wife for timliga witches and wizards mate bra na onu so mu no Brana no jina so no Obaa Tiwaa platform so na na de we koso no omuso munti ase na enti ase e chenada Debi dan ne ya ye Naana Donkor ye de okọ ye de we de ominum so Tiwaa obadwene ho aka se na de kra na mano kopae so na catch you mi yanka na catch see o business no mo de ba ade mu yo business yi aso ma no omoni ayinim Odro no. Oma toilet eguma we na de omo sunlight. Ade atwitwim no asa akoto ama phone. Customers. Tibeliga for munya rough no at no ntumenya saade no. Hey, I critical talk on me say mungamu o. Me say this weekend is fully booked for Naana Donkor and na busua because asem me ntiase o. Ofa ha Naana Donkor, ofa ha Naana hey! Also a trend na trend we dey me say agene ono otena akura hu say agene nsem. Hey! Oh, Debbie.